neneng kajo neneng ui Weh, marem patakin ka betes njo nu. Weh, tak selenga he. Raga he di empat selenga. ai munapa dita tu abe bisa he Si lalo a moto he. Weh, haga tu mai ujaneng maragao. Weh, maragao. hai mele kalau rumelo puako diburusangnya HP ne manggis dilakain na diburusangnya HP na Maragai nah din di burusang. Nah, mesra aja ita. Mesra aja di postingan. mesra memang jadi dita kok kui di Facebook mesra dita enak tungka dita pita-pitain kemesraan si kak doi si lo lakain na padahal ternyata di dunia nyata nak tuli matika kok kui di dunia nyata seakan-akan dita kok kui di Facebook dita toh si siu nih dita si kak doi ini dita foto na padahal nak kenyataan nak musik di neneng ya kok kui di dunia nyata kita tuh di dunia Facebook nah pamerkan dita kemesraan nah tuh lihat dita kok kalau biasa dita pamerkan lo neneng padahal aslina kenyataan anak tuh lima tikeng soni wela gara-gara lo tema konten bunda-bunda lo te gara gajian di Facebook lo nama kadang mesti dilakain na nenek iya jiba naraji manasu nama sesta nama seri kalau kina video padahal aslina nak narajing belok mina kabu gara konten kok jadi merajing manasu mas sesta mas sering pak elok toy gara gajian di Facebook elo nih naruh nama konten bunda-bunda padahal aslina tau malasa elau nak le belok kalau sebarkan ide ceritain lo kemahari kimatu elau nak le Pagang ganggu to sin Andre Hamele nang kaniti gosip.